muchamuntu nakoranka party president, coordinator, chairman, official position yene ha omukigombe cyanyu kurigera constitution y'ikigombe cyanyu. Itwe turinke binde bibina kugira ngo ubwo niwe president ningogo. So nawe no mwebembezi nkitwe, so itwe ekibina kitu ne cy'abantu, so turi aho to deciding tugamba ngo umuntu tarayije haba president naza kuyije hari ikininga shogu. So itwe netushitama tuyikirizana konka kugira ngo niwe mukama we kibina. So that's how we are. So no haro kwetora ikikorwo because eventually hatekwa kwa rumwembezi. Yes. No bakwati executive authority konkana abayine amana guso no horo mwembezi w'ikigombe overall. Alice Alaso. When taito ine. Niwe kutheadinga for now. So taine position yona ni team leader, ni captain, niwe team leader w'ikibina kitu for now. Yes. And muchamuntu ari mu member nkitwa nkuko kutureba. And advisor. So wajya kumukoza mushitama mugira ngo beno twikirize Miria kwatere kibine bendera naratagikwatera aba kugira ngo ntushitama bono bahibenyine neki neseki delegates conference no organiki ya ekibina erukoreyo ekibine kitu n'ecyabantu buri omwe ayino bugabe. So ito ntushitama nka ANT nk'abantu ba ANT all districts ito tuturu kugira ngo twine ngwaba nibo barashare ngwaba nibo barashare itwene tushitama tuyikirizana nk'abantu tumanya ngo ikintu cyo kiturakore then tukore icyo. So iwe nkiyo kuza kutunga bendera ukagitungota kuza kujwekera kamukuzi actually tukaba turuho bingi konka tukashitama twayikirizana koko nakugambira twagamba ngo mbwena hatiya position eri abantu bate nabati ngo kumukoreba abandi ne batera karuru nito twashitama twatera karuru bagamba ngo reka ngendejwe cyara abantu bakamukuzuwo ha position okwetegereza je hataho aba hagize ba ANT abo twakwita nka delegates abaktorini bakabarinka bangaye because itwe aside nyo kumenya makuru tindu kumanya ANT kubena hagize bingi ngumuremba Roma aba ANT actually turi bingi hati nko obururo bwahwire almost buri ntebe tukaba twineho mujwekero kutine ntebe itwabe tutineho mujwekero. Okay. Yes. So abantu abo niko twashitamire kandi niko turi kushitama tukatora no muntu ratwebe. And ebiro bice enari muri gihe gutwereza register yabo. Yes. Members bakamira 20. So imwe mwine figure ya members abanyu abantu tubine kandi abantu nibakihinduka barimo batujoining. So estimate yanyu n'umutegeko mu nabandi bangahe mu ihangariyo omwihangariyo na twine over 1,000 people. Okay, ngura rukumi. Yes. Okay. Wenje abazi batenda musaba kuri batayari west. Ebare munonga shuganisa wa program mahuro kigambo cyo nikisiya mwene nkeze nkikozese onchereze ntaka yanjuye ninga ntaka simira mbanze namusya baturikize abuko no batureta hakwena ngo bature ninga kandi tuhajane ninga teka nabo kongera munonga haku kombe kihangarito imbara musyo mu izina rya Kristo ntumukama wita simwe kandi mukama nabakunda banywana banje abasalamu assalamu alaikum. Tuyakanda so programu nyenda kuba kutwara muco kongora churetinga Tayari TV innovation zeta hirenetaho nano kuchira munongo futekaho encourage ninga programu eji aitkwija kuhane biteka teko kongera abakwatire ni hangaritu nokombeka kandi kusima management abukumpa mu gishogo nabatahe banje abakwa bajuru wanje hanyeneho abagana n'abaceta njasa bigu ngo muri yanko kitwete nkwatabuta bari umucyaro waheza kwanjura aho narebo Miria wa kibine cha Alliance for Democratic Party na munywano wanje Alliance for National Transformation ANT umshogwe mentaka kutonje njano wa nani muganiza tutakizira ntaniwo nabanza kushitamani mu studio. So nafuno mucha kushanga ha nemanzi tayo wanje chorus Mwamito na Wejon. Mwamito na Wejon. Yes, I beg your pardon. Ninkwatira 7.
Okay. Chairman moderator nanienda oncheze ntabarisi y'abaturikize kira munonga mbakurise ebiturabiremu of course ebirunje n'ibyo kira munonga sire kari yanje ari abo abagirwaho babo abaferirwe nambwe nincheza ngamba haka ya waba member wa parliament abo isingire honare bonguhe arize kurwo mucara we kandi utwashendekerize isinkaru akashatu nanabandi abaferirwe nimba sasira kandi nimba humuriza hebare munongo mutebekana sa programu so utahaye kurugaba wabara kusinga interview ya MP kazo where have you been and what have you been up to? Yes, kibuzo cyo nikironje munonga hebare munonga ntahayi ndiga nizarwa kazo by the way umugombore ya kanoni nambwe ni ndamusi abanyakanoni n'abanyakazo ataraje bampurikize kukira munongo mu kugwanje gunkuzara ngwa bwagonga kunagira umuntebe y'ubwami mba parliament abo akazo twaritana nabatahe banje Ricardo Tarwamani akatwata mwashitinka abantu 8 ninga mwenda mu primary za NRM konkomba mano ko ngandi mbamani definitely kandi mbamani nango ni cyakizire cya leta okusingwa kwanje hari shobe yitwa wakoze rumpate nga NRM which was entewe shobeje izo betu abenda the following day tukafutera karuru management ya pate ya jangu buri omwena atera karuru so twagendera register register by members so bamwe hari abamwe nkanyowe na affected ako jangu bamawe bari mu karuru they were head of us ngahura ngo bakareta nawe barebe bine bindi ninga babene baragaheri ya kazofutera karuru so kuna singirwe omuntu kukunda NRM tanagira kutanda gusa. Thank you John. Abantu batere namusi murire kurungi abakutororiwe na muriro mutorora abari ombicuye kabyaronzori Kigezi Bunyoro hanu na Buganda na handi imbaramucha nimbendeza program nungi nimanya ngo nayimwe muasasa na nyowe abo Boazi okubuza kansara witu ebibuzo byasimiriko nabuza secretary general Kibina no so to deliberate ana monda wrong answers abo kuba indeed ya wrong answers kandi ebibuzo ebitingo bleminga kansara uko no byakubira kansara at same level wa NRM tukumubuze bya NRM at national level kabikwa wambuza ba members ya gamba 10 no rangu. What's wrong with that? What's wrong with that is that umubuze byahani no kansala umuruka na Lwadi ubuze bukufahana kumanya membership ya pateye izati kandi hati wagambira ati kubuza secretary general nagambira ngo 10 izati too high abantu 10 ni one village so mu Uganda yona nino chereza ngo anything we have 1000 so ni mango abantu ba sasa na nyoni sasa neimu abarino batorona jona utakarigereho karinyo na amara karinyo ka Republican Party nyona amara ekikomeka Republican Party na RDP yo munyamere America inabateza bakara bakwingura miliyoni igana konka DP niyo kusinga abahagize bari yo miliyoni banka 25 no members aba registered konka Biden akasinga karuna miliyoni zikwingura 58 so are members aba registered because ngo mu conservative party I think mu Bwongereza iyo kibuzo cyabuza you are rotating around to defend I don't know what omubuzo tenare mu 20 million members how many members do you have as ANT ya kugira ngo 10 abantu 10 as abantu and I am asking you not her leave her because in cancer umuruka iwe according to Yunga Boaz ANT ni ba members 10 that's my question to you because you are a journalist you should be informed kando kugira ngo 10 wali tikizoke tugumize so abantu ba sasa na nuko kumasasa mututeja amashu mutuhure mutezo byanyu imbeleza program nyingi manya oshimiko in alternative facts even no mango anything na hajizo banga ine members omtebe kana sa program tuantandika omtebe kana sa program ya yanjura abaturikize umuramwa gwerizo mwena ni nshaba mweka tuzamura magori izo aho kwa twazo okushanga twargamuramwa as a membership ya parties yes. Part of what we want to discuss but let me begin with you twetwine mukoro na kapiripiriti ya Labor Day president abariyo chumombi ndibukuri cyagambiraho imena moye cyagera ngo something to consider kungati yachereza
obwiro bwa kwasa kuja kushadressinga either kutandikira a cabinet level. But two things: one, president n'omuntu abatakunda mutu discussing minimum wage omushahara okutandikirwa aba dismissing mnonga, but now he has kind of changed his mind on it kure katashire time ibintu biri kwa kuba yahindukire mu kwa kukiriyo. Why then abonye atashire bwiri? Is it not important? Mwebare mu abakozi individual batabarukira cyo cyabo minimum wage jo abanyarwanda dushobora kudiscussing ibintu by'umukopeserezo dushobora kukopa muno otaka discussing ngira minimum Chereza ngo ni miliyoni 9.6 abali mu agricultural sector bari mu bihinyo n'obulisa bari mu bulimi n'obulisa abantu basanga abakwekozesa. Now omuhingi n'omulisa omuntu hala abakuhinga abakulema omuzizi nali orubimbi no sote ekigambo cyo runyankole the other time bunabene president eri ekigambo cyakozeseze akagera ngo orubimbi is actually Ruganda nguturu runyankole mwaka mbuzo mu rusongoro kukieta namugira ngo witu abahinje tukira kuhinga muno tinkubyetegereza. Now omuntu ogu nayenda kwijo musiri gwawo mu rutoke rwawe ahinje konka obwarana ataha omutemera katocha agende nako ize waka iyo lino gamba minimum wage bali oko bali mu unions bali mu federation of employees no problem. Ono n'omuntu ene family abana mukaga yarugo mukasahi 2 yaja omusiri gwa Loben naenda kusiba hinjire paka saa 8 konka bamusasulemu akatochi hati unogira ngo minimum because minimum moji kuba rumara kubiteka nikimanyisa ngukuba tugira ngo omukozi casual labor asemirire kutunga emetwaro 80 okwezi nikimanyisa ngo omuntu ogukuba ido musiri gwanje tinsemirire kumuha esente zona le kintu cyona ekiri below that konka nyo mninyonyi no murumo. Number 2, halo abakozi banywane beitu abali on the informal sector. Mu informal sector halimo aba boda boda, halimo aba taxi, halimo aba korombutale, halimo aba nabo beina abakozi boda boda abakuvuga boda boda nabo bakozi abakuba boda boda nyingi tiziri zabo. Umuntu narugo kwagora boda boda zi10 azahabo zo bi10 abagera tumugume numunyanzuro mutwaro pade. Now uwe no na semirire kwanzuro mutwaro pade yagumya zingaye. How do you calculate that? Because no mukozi wawe konko baro mukozi wawe na kwanzura sente ziti twine bagenze beitu abalisa bali oku beina bali mu mafamu oku beine abakozi babo batali bebikabimo na bemwe beina bo munte beina bo murtoche omuntu nagira ati nyowe cyaro cya ndema ninyenda kutungo murumo wawe manu gwa metwali 5 manu gwa metwali 10 omurumo ngwenda hatu wagira ngo minimum wage. President obwabanza kujanga around 2016-17 akagira ngo muteho categories obweraberi formal sector banka TV nkenu mpapara za mahurire insurance the corporate world mugire ngo hata abo otasasura kutandika harikita and for me that's fine. Murigeyo mugire ngo banekolera jange juwakari member muteho ziti then na abandi especially nka domestic workers abakoro maka gate boaz nikijya kuba cyo busasi kugira ngo minimum wage umuntu yagita ahametwaro nka 35 for casual worker nale domestic worker kando sanje owasemiri ko bana musasura abuko hata ba maids abenji no barenjinga between 50 to 150 ko mutawun mun mutwali 10 mutwali 12 mutwaro muna kurigira abahango bwa family nenjiranza. Now omuntu yagira ngo to sokoza maid otamusaswire omusaro guri ahansi mutwara 35 kando sango omuntu ogu na korom bank banyana bita ba korom bank they are the least paid
we have tellers in banks, all the banks here in Mbarara for instance, abatali ha managerial, abatali managerial positions, mtwaro wa 5, mtwaro 10, mtwaro 6. Now, orgayo, ojera ngogu na wo mutereho minimum wage. So nyoni nyikiraneza ngu minimum wage obwerali okubaho. Number 1 ebe phased. Phased to the extent ngu abantu abatutekereza ngo ba employers ba benji. Ubo bonka barano bakora for instance, I am an employer but I'm also employed somewhere else. Nyoni employing a domestic worker or a casual laborer nali omuliso mfamu yanjye. Konka nanyo ni hankora. Mubanze tubanze tujya Bowaza na Korai. Uwe na akoze saba Bowazi wo gutubanze tumuheki tumutereho minimum wage hakuyo musara habukuba Bowazi nojya kubola hanu notunga miliyoni 1 na kitweka nali 2 bakugire ngo minimum wage yabakoze baho nkabana nemetwara nana uyisanje ngo musara gwawo yo gukora tukusokusasura abakozi bawo enkore yeri mu Uganda nukwikiraneza as is nyo bingo advocate ngira abakozi last year. Number 1 ni unfair dismissal ejo ebanzirije kugira ngo hati yes kugira ngo hati omuntu kuba anyiga mukanyigire ine issues no mukazuwe na kubinga halo cyo kubuza cyona and even in the corporate world. Number 2 ombinte tutaranza kuyihaho okumukozi ateine documentation kugira ngo ndu mukozi tigine cyandiko cyona ekikuru ndu mukozi nitwa abakozi tobeine ebandiko no sanga batalo. Number 3 issue ya leave with pay. Omukozi oguno mukozi na akoro wawe konko barabaha ameza 3 muhe weekend kandi wicemu ejo obararagayo nayo ojebaro mukozi ko kujya kumusasura. Number 4 omuntu numukazi nali numwisiki yagirenda twine very many cases hano omuntu bakuba na akoro wawe ekire cya kugirenda papa no mubinga. Thank you. And for me these are issues that we should tackle ebiko affecting abakozi kuchira na minimum wage. Miri abakozi bitu Johnny yagamba shonga nkuru amheraho ezakureba ngo ishime kubaza solutions konkano ha ari muke kuzirwanira kwamye ngo abakozi aba protected because omuntu wena employer na yendeza na ndamagoba na under the maximum of what you can deliver. No haya kwasa kwimuka kurwanira abantu aba webare munonga abo kibuze echo ninteka tekanga abantu abakubasa kurgayo bakarwanira abantu nkabo ninga abantu nkitwe. Our leaders, they are the ones supposed to do that. Ahabo kuba ko rukuba ino mwebembezi murungi naba nahikwa kandi kari kuba nahikwa no basa kumutebeza ebyabakoze biba kuba mbarabamo konka abebembezi bitu akira kinji tebaru kwikwa noba no mutina no murebera no mu distance obundi navuga nke motoka yakureba wamutera nko mukono anyegeze kirahuri ninga shiwagera ngo kanze nka kanso obundi nkabona yo buyambi oshanga ngo kandi hati boss namanyana nabari yana wamugambira tine kirakore ki ekirakorwe. So oshanga ngo abantu abahasi abine mirimo tibine bugambero abebembezi babo tebari kwikwa. So that is the problem abakozi ekibarimo ne ba facing kandi nekindi abantu hati ne bakora batine contracts nkogwe kiyagamba oshanga ngo oyino murumoto ine contract kunda abe nakera nyigire niza kubinga kunkato ine boranta bari zahabu kubana nanda ninkweguruka ngo birotari mukozi wanje ahabu kubambire ntine contract niwe. So abebembezi bitu bashimye kubana barwana bakateka hekiragiro cyo kugira ngo at least buri muntu okozi so muntu abayine contract obe no manya ngo kunda mubinge esente zuru kwingana zite na zite niziza kubana zishashurwo go muntu ninga shikara yebinge ekineki nikiza kuba nikibaho. So oshange ngo omuntu ohiro omuntu murumo nawe ayine nkukwa defended then nanogo obuba kukozesa nawe ayine obugabe bweye nkawe nkomukozi. Yes. And imwenka anything mwene policy position aha abakozi imishara okubarinda mwene ene police position ari echo. Of course ekikurete ebyo byona mu Uganda okashanga ngo taraho buringanizo mu bantu icyo kubanza neri corruption kandi twenke kibina ni turwanisa corruption. Omwebembezi wite cyo kubanza niwe utukureberaho ni mukimanya ngo no muntu atatoleratinga corruption. So ko mukuba mwine leaders batari corrupt ni kibani kimanyisa ngo obuherezo mu bantu nibuza kubani buhikayo je kandi batunge ebibaru kwenda oshange boss amazirwe kandi nano mukoza kozirwe ki amazirwe. Yes. Wait. Celebration is a Labor Day. Kanono wanya bantu bambaza mano kuzimanya.
on that day mbakoraje umuntu ataza na kapiripiriti ari national function nenje gikorwa mu za district hariho principal human resource officer hariho labor officer hariho manyawa probation are all those people abakora community based services relating to labor. What do they do? How do they connect with the communities, construction sites, abadisa nkaba and all that? Ebare mnonga ikibuzo cyo bambuza batananya nakugira ngo abantu bazamanya kimwe NRM ya restere no kusimpurizaga na amuntu wa hansi no buturiyaho umuntu wa nuhurani ndamusya abacaro cyanje. So whatever happens in the country abantu nabo free aware izo bibere binje abakozi ba government tabakora nikimanyo konka then kandi nabantu abinji abatari mu government umwe batendingira functions ama radio na ama TV konka nanyeze ngo hari cyo wishe mu John ya gambaha icya minimum wage and president ndio mwabo kumwebaza kugira ngo ahindurete kateka ya minimum wage umurunyankore no kugira ngo nakasente ningare no mushara ubwo muntu ashimye kuba natandikiraho umuranga no ushanga John ine factory tijono ryako nka John ndijo ine factory wenka nkamukama factory nafuna miliyoni igana okwezi azeha kungushanga umuntu wakora oriyo natandika gukora factory wa hansi ari ya mtware 5 ari ya mtware 10. So the relevance of minimum wage no kugira ngo hagati yo kutunga kahiguru no kutunga hansi babe hataruntanso ya mana munonga ntwasa kuchikora no wasa kuchikora percentage kugira ngo percentage ya minimum wage is 20% compared to the one who gets 100. So shangu it cuts across oba join factory when afana sente nyingi but factory minimum wage ri aries. So ncho nani nangu shobora umami John n'abaturikize then ndukuchongera hwaho kimwe abiretira amahanga akuca amahanga minjaga kuzire. They have taken up minimum wage. Kenya, Rwanda, Tanzania here. Even na chumwa achisibise Justice Mugamba in UK. Nabo kugira ngo yo mukoza kwenda kudojinga minimum wage ya mushashara center kabekaria hansi. Akenda kuhakwa kunuya kwa avoidinga minimum wage and chumwa abimusibise. Kukana yize ngo tugire echabakozi twena abakozi bangaye kandi abo abantu bingi batine mirimo and yishongeza bwengeze nakubeniye nangunya dressing yenda example ko kurga waza omutawo nahambara ninga kambara ushanga umuntu nakora kuyasha mukaga asisha 12 kandi ushanga ngubwenje wotayine mu motoro hato yebuza kuno bajya guteka policies where kugira ngo umuntu asheme gukora kurga shahibiri asisha mukaga no kushanga ngo cyo cyatiyamba to mwami bo wazana n'abampurikize no kushanga umuntu mugumwe bwafunwa abantu babiri noja kushanga ngo the level of unemployment in our country yakora ki yachendera the number ya kashata in that kugira emphasis kwe kuba mu makorero create more industries. Take an example. Ahabwenchi tutware bitoke bahasire Kampala ninga abuchi tutwara mate Kampala n'ingente Kampala. Why don't we have those industries kushangwa mateni tugateraha tugihamu kizi tugihamu whatever milk products. So that such a kind of policies will create an avenue for more job employment in our country and in our sector. So ni mwari gebyo ebyunkura where we are lacking as the country. John, as we close this down, Bwenja Gambachi, Tumanamzi, Lydia Mugambe, wa Torire, House Gara, Kamuya, Kamutara, Bunyeres, no Kumunyaga, Kamunyaga, Okurigeraha Court. Konka government yanenda abakozi kuberwaje. Wenje takutandika na salary review commission. Abakozi omubitongo bya government o ministries zibayise MDAs okashanga ngo abantu babi no kwegise kushana bine job description ekwenda kushana babi n'imishara etakutana munonga maybe tutandisebwe mu professional allowances konka basic salary inyaka kwate abo government na hate tahishtamira ikintu cya salary review commission
indeed nagwenje nichana sabora ngo yakisinga na minimum wage abo ko banyo kutunga milioni 10 oli akatunga 10 it has absolutely nothing to do with minimum wage because minimum wage ko babagiteire ha milioni emwe you are kutunga 5 already you are covered konka nyoni ntunga 10 ntukora hamwe iteka rya minimum wage tiri ntari kunsanga already there is a huge salary disparity in there omu government obyakwenzere kutandika kurungi yakutandikira no kutereza twakutandikira no kutereza enju yitu ito ba government number 1 ekiwagamba cha salary review commission twine driver wa KCC na atunga milioni 7 deputy RDC na atunga mitwaro 9 na mwenda wanji ara omuntu akuvuga motoka ya government mu KCC na atunga milioni 7 esente zikawa district atakutunga deputy RDC na atunga 9 na mwenda RDC na atunga milioni 2 na mitwaro 35 assistant na atunga 9 na gumu kasanzu assistant RDC me yawambara me isatu na extreka milioni 3 na extreka municipality sanzu na 5 ni msara ya government yetu tiyeju chama RDC 5 na extreka driver musanzu if you don't sort that you are in a mess so bande tsotinje cha minimum wage muchukunde muchitachukunzire minimum wage eroho kuyamba the middle class tikuyamba muntu wa bulichiro mukozi wa bulichiro yagamba unemployment minimum wage actually ne creating unemployment hokuba kuba baleta hano imvamba mukama wa tayari media tayari west tayari fm okanjira ngo minimum wage neji nkasanga bowazo umbeni impa milioni emwe minimum wage negira ngo umuhibiri ekikumanyisa ninja kuchendeza abakozi au downsize because business nitekwa kuba ndi profit oriented what do I do? I will downsize stuff so ekikumanyisa ngo bowazi na and the host of others obundanyi nabantu 20 ninja kugira ntoke iteka nuko rukugamba I slash them by a half maintain abantu 10 is that what workers want? No. Echa bakoso ekitu bakwenda so ni president Museveni uwet kugira ngo akana na cyanga ngo umuntu mubi takunda abakozi no akana abara abakozi beitu abenje barahi milioni 9 na extreka bali omu agriculture metwarana na 8 bakoze ba government milioni 5 na metwaro nkaga services sector mu industries hali onka kade no kugwama I think 1.4 how do you effectively implement minimum wage in such an economy? It's very hard. Miriam just mudachike tutongere ba investors bingi abahindi abachina nabandi batera ho makorero no jangu ikiyambere ho kutereza imbere yo gukora mu ihanga because amakorero agana employing abana bitu but how much are they getting there being protective gear binichi amakorero ago kwiyongera gayambere ho gato kutereza imbere yo gukora mu ihanga in your view amakorero ago nago hine kigayambire ahabo kuba hari abana bo kushanga ngo akamara senior 6 yabura school fees yo kumongerayo konkariyo nakora nkakirina hati nago twine kugebaza ahabo kuba hine kiba creatingire and someone is benefiting konka tikirukumara ahabo kugira ngo abana bitu abinji no shanga ngo bashomire konka they have nothing to do ahabo kugira ngo tubine cyo kugarraho bahendera bagireyo konka kandi agamakorero nagaga bakozire nago hine hango ekigayambire ahabo kuba binje abana niho hibari hatiya so nababa abantu twine kubebaza we cannot take them for granted twine kubebaza ababari muri ba katugengu nka Indians no shanga hari abana bitu binji munonga abariyo ni bakora muri ezo na industries zabo kandi obundi babashashura nobwo akasente kako bakare kace konka habo kugira ngo we have nothing to do twine kukakora no bagamba minimum wage ngo mitwara na netungwa abantu bace munonga waza kushanga abakozi abari kutunga sentezo nobu wakuza katugengu nko mbashomero ga secondary ninga nkaga primary ninga many industries no shanga abantu abakutunga nke mitwaro 100 na no kugarra higuru nabantu abari nko mu office konka ababa hase mitwaro 10 emitwaro 8 oshanga kandi umuntu na raro munjiye mitwaro 8 mbwe no shanga ngo umuntu tari gukora yes bwenge okukozesa omuntu kine human face
abantu kamushomere umashomero kamuri y'abanyadini ishkuretera mwahereza aho usigare mutwara mushanjo mutwari 10 nazo mwazinyaga ubuntu bukaze. Let's leave the law aside. You human face kwezi borankai abanda zo mukanisa burizo. We are a largely conservative religious community. What happened? Ebare mnongo mambawazi n'ikibuzo cyo wambuza kunka nikijana nchikwatagana na n'umuto gwa program kugira ngo ukubiri ukubiri so ushango house gana tancha amtware 5 mwana wanje Jona yakigambe mtware 5 nyenda kugamba mazwa ngo washora na zahera ya Tayari TV atazikurenza izo mushaho kunko mwana akora ukwezi kumwe amandu gukwezo mtware 5 yasimino fora je nimtware mushanjo mutawono eba nangweje mukama kanya tenkujimanya so ushanga ngo there is a challenge and in our country nicho cyane nicho ndiyo ni ndiyo mwaba kwagera ngo tuje minimum wage kuko ine minimum wage y'umukozi w'umuka no kushanga ngo at least umukozi yatancha mtwaro 20 at least but wenje minimum wage ntujitenga kokade bato urutaro rwo tusiya minimum wage n'uruhango okusinga abantu kubonera icyo gukora because umuntu yakugira ngo bagera umushara gwa mutandikiro nabanza abone icyo gukora fast. Report ya yubosi netujyango twina abantu emitwaro nshanjo abakumara umwaka kubona aronze icyo gukora cyo buziri kunka abantu abo umwaka nibateko kuba bazira abandi mitonoka 50. So atwa twine that lot abatakora had discussion ya minimum wage turayitandika hori yari kashuti kiri hari nyene mino kwikiza ngo n'emitwaro nshanjo nbace aho kwa reporter ya ubosi ni umwe bataku hako nubene babarata barambazire nkabategeza tubisha kandi nyenyenka ahera bataro bazigone bingi wanyite so nabo nshanjo baza ko barubake kubeba tunakwetegereza John turabaziru because tinde bazirwe government ne bara abantu kubahohereza ikuma cyo buhereza notunga umbuwa bazire tinde bazirwe nkabategereza wanje babura. So meaning that can't component ejeti yanje nyenka ijo kandi hayo mwai Uganda Management Institute nabuzo mu class almost half ya class abana bakaba takozeriki batabazirwe so ndangu hata yani mpafugeje ne yeningi nkabenye na we interest ourselves ombintu byo kurondera abana emirimo nikinsasa kuburya kishayo karamwana ine degree natemba yo naza kurondera okweyera omba harabu umwana ine degree unaza kore mtwaro chenda. It's paining. I want to interest myself with the leaders if I happen to get the opportunity. Let kore avenues let take ebikorete mirimo na kwabici ebikore bibira najangwa kasheshe government yata policy ekajangwa bakozi ba Tayari TV bagwe bakore kuyaka sheshe shayibiri basisha mukaga bakuru shifts it will double the jobs. Thank you. When it is so if we interest ourselves on bintu bikurete mum cyakasha tekena gambera echiri pushenyi echiri kabare. Let me give an example. Echiri kabare nichi kabare is known more about vegetables than anything. Much kutafute factories zo kukora those products into finished products. Why do we still take unfinished products in the market? Thank you. Kuyangu tubikora mu cyaro ukabe no shangu bashatu ninga bana bafune mirimo because the processing plants are within our localities. John turukwendera eshongeje hareshonga yebigombe y'abakozi trade unions and definition yabyo umwe to defining akubi konga tukoso munye tigereze yabutosha tuyine ikigombe cyabashaho ecya Uganda Medical Association tuyine ikigombe cyabashomesa ecya UNATU tuyine ikigombe abani cyaba prosecutors iyo mbyo ndukwijuka umyaka nke 5 nari 10 eberwandiri members ukutebekana sembera yabo naro kongerwa umushahara naho nagenda kwitegereza hata abantu abari mu work environment batine bigombe biko bagahita no kubarwanaje abo bembera yabo no hari kugifa
For example, Ausgaro, for example, driver. Who speaks for them? You see, maybe unions, maybe nimkopeserezo. Ma Uganda twine ba doctors benje batenemero. Nabo embere abantu bamede bakora bamo nabo ati yarevo nabo bine ko bakugera bamo. Hokuba doctor nana akoro mu marwara ga mahanga ga private konka omukazi watasokuza arayo. Abokuba tu favor teroho kandi na sente zitakusobora. Twina normal deliveries ezikucharginga munu mu town mu 1.2. Normal delivery Vuzara Kurunji, Doctors Plaza, and some other places. So, Doctor Navana Koraho, Esaha Yokozara, Nazar Harfar. Never been able to. But Yontaka Tagarchemo Chubuzo Shawe. Hello, Ishe to Enet Pujan to Gurchames. A Mirimo Yavantu Vito in Uganda, no Kuichera Neza. No Jaconkora Gunungwe, no Sasuro full stop. Mwagamba abana bakuja ahero abadiguri na abarora na seko because name mwine an elitist thinking mentality abana abo kandi bo bali na much better than abakora hano no chemanya ngo abana bakora mu supermarkets zona in major towns and cities born and graduates abana bali ahero aho mbuduko mu high street abene obwa mobile money no mango born and graduates kandi mugubira manezi tuzirizaho no mango abana bahata baguza mana masemu mane bona graduates. Do you know how much they earn? No ma abana bano abali nubabeta hati bo nubabihengo sales person abakuguza insurance abakurabamu nubaguza nubagaba bwa card bwa sente no parking motoka aho usanga batira hakapande mangu itutul platinum credit mangu itutul mogo abana do you know how much they earn and they are graduates? So omwana wa kuruga bakabutwara heru bakamuhe mutwaro y'ikenda bakamulisa bakamuraza internet yabusa senteza takuzukwataho akaija kasanga hanu mu Uganda after 1 year ziri milioni 10 ne mitwaro 8 iwo yasuga hanu mu Uganda no tunga milioni 2 at the end of 1 year milioni 10 no botazina account. So no turan it is not the best konka lobe ni agambo kubiri kando byamara ya discussing okubitali so okubiri hati okubiri kumpo murumo gwa milioni ibera hanu ompo murumo gwa milioni emu acheyo because nimba ni saving maximum hano ba kwa milioni ibiri you cannot save that money kubo how rent okay how amazing okay how DSTV okay what do you remain with? Thank you. Program nokubiri hano ahatayare West ya Kariyitu edagika za bamshanju ezahingura omurishaha 5 zakasheshe omushugana sa program ndi Boaz tumwesije ndayise omwamitu nawe John ndayise omwami Bwenje Lauben hamwe na mchara Miria ogwina cancer no kuba cancer and tuganira anshonga zechiro cyabakozi ejenshonga twagiheza ntwenda tushindure mukache turebe ahanshonga yo kwitegura kwebigombe abwakaruko munda ayituru kwiha abakwasi bebendera Bwenje nyenda kutandukana iwe wajya unondo bwa regional vice chairperson habwa Western Uganda so icyo nkimanyisa ki NRM ine nekibina kandi ekibina ekyo kine abebembezi ito turinga nk'ekimyanyazi yagamba yajya ngubona nabebembezi konka fumu muri yankore ngo yaburo mukuru egenda bwira ningi yaburo umwebembezi so kibina ekyo cyebemerwa obwekitiyanisa kandi party chairman who is the Kanoshote akari John F. Kennedy or is in democracy? We are all leaders. We are all decision makers. Somebody said that. What achishka nchwasa kuba kitari kunga mbwenu. Awoka tubachishka. Kunga ncheza ngumize mwenshonga wambuza. Kibintu ekyo ncheberwa His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni niwe party chairman witu for emphasis ungani mangwa binyine bakimanya tishimera kubona kigarukamo so chairman ogwe aine tweta deputy we vice niwe chair niwe Honorable Moses Chigongo then
hansi ya Moses Kigongo hariho Entebina hariho hariho akwa second national vice chairperson ibayize nguneriyo mukazi erimu Rebecca Kadaga now then are they 5 regions I think including Kampala North it is Central, it is Western, Karamoja na Eastern and that so is we have 6 vice chairpersons of the okay. Yes, so thank you for the correction. Entebbe thank you so much mwami John omwari yezo niyo nyerekerire ninga niyo ningezo kwesimbaho twatukira mu kwezi kwa munana akaro kitana kwa munana bichi abwenche Entebbe abwenche ntakagira reason nanyira kwereka ngo niyo central executive, the highest organ decision making body of our party. Tena manyoba niyo nubwo mutogo kibina citu abo kora engenderwaho ninge okusharwamu ebishipate shimekwa negende ninga nekora nakitomuro umurnyankore so ndio borekere bwenje. Yes my brother sek na delegates conference ni haoganira kusinga mani delegates conference ya kigarka mutakahire ansa nubu wata chimburisi nubu wata chimburisi so nakuba national vice chairman aba Western Uganda konka chimuha benshi nienda abwenche nienda kwetsimba no kugira ndebereho ebituri binje ninge bizo binji omuntebeje yinde ningesimba okukira munonga side ya Western Uganda echo kubanza niyo ntebemwe ninga niyo position niyo ntebemwe kwebembero office omwe atine ntebe omukitunde cyari kujwekera ninga atine office omukitunde cyari kujwekera kurugaborisa na kiryandongo ukayika Kisoro all those regions chairman obarho muntebe vice chairman obarho muntebe tikukira kwenda gamba mazina taine muntebe namba ya kabiri so taine office mwa binyorekeye kwenda futandikiraho no kwigura office omu region age ahabwentebejo namba ya kashatu no igura mu office abugira ngo obirarho akanga kukoresa sente za pate kuta office na office no jitaho mu sente zawo structure ya pate negamba ki aha regional offices. For example aba Buganda bini aba Karamoja bini aba Northern Uganda bini ebya Northern Uganda nimbaso butabimenya aho ko ahimanyira handije kunatanje ninge kitekateko na tayira bur office ya NRM Western region ebya Buganda bwo kintu teko kubimanya ezo regions mukaga za NRM abo kintu teko kukimanya to kagera ngo office holder bawutu ino bahataremerwe kandi obundi cyo kujangwa aremerwe nahandi kitariyo aba structure ya party so no wakuritsa zimwe mutoshime kwa no manya kimwe abanda bari umwanya nkogo becho bakikozere kimwe I think that would be fair konka tinkwenda kujya ngo wana nkababarire ku na nitwanduza kurara ku apana nyina kushobora ngo kimwe abishangire bine bituru mu Western region na kugamba cyo kubanza ngo twine office harumuke kizubu kugira ngo umuntu wenda kutwara ovunane zibaningo kwabuze ningo uyine challenge kuza kuronda chairman shaheji either no muhe ministry ninga no muhe constituency namba ya kabiri kwiha boje bajyango uri umushomesa wa university obatora no muntu ngo nowe gombora akashanga gombora batombekere nako ateze zina yiyombekera because office ya NRM netebwaho office holder na netebwaho party nta no senzo kwigura office ejo. What is the practice like? Office ya NRM neje baheta bowazi kanga kama chuzo jwanga mako nyine answer yacu wanje tuba bampo bwegombora ukashanga igombere tarho busho nogumwerya hetarho no teka kwabara bakama bawo kugira ngo there is a need for constructing an office in that very area so chumwa we shall come back John office NRM neje baheta obeya district obegombora na ya region no muntu orwari yo muntebe kugira ngo akwese sente ze narafeyo nari party ne journals gwa kwigura office. What is the law and what is the practice?
echo kubanza pate ine offices zayo is a region pate yetu ine offices zayo as a region ine office actually as a sub region not region hanu umulimbara umugureta ankole offices za pate as a sub region ya ankole zero hanu exactly nkaje kari handi nimba kugambira ebya movement atereka mukugambira kwanora movement abanda mukajije ningira hagati hati hanu kuborga heina electoral commission warga boma office za region what they did was creating space for a vice chairman at in every sub region so bakaba cyera kugendera ha cities Buddhist council municipalities as in bigger offices bazipans and indeed we are renting nejo office area hama ntujipans but because it is more spacious baka creatingaho office ya vice chairman office ziti za ina remneza district zo zikoro mukaruru honka kongaza so you uzo zoro neziba zikanzire o widuce ngutwine bas staff babira tukasora per month administrative secretary na registrar abun permanent nto basasura per month tuli mukaruru tali mukaruru konko office nosanga zikinjira izaina rimwe echo kizubu nsoko kitaliyo njya kukidaho wanyu so ekizubu teri office no butabaho office habo kuba nezoro za district kubojo wekazo hasimiri hariyo office ya pate kusura na rent no budget room neigura the answer is no so naona so kuiza nangwa na office akazi creating konka office izigenderire nyona amurora mu mwana wanje ono eine a civil service mentality hasimiri kuba halo office halo hakari water dispenser na bwa disposable mutamu amezi oine hano account ko kutahe koti ochiko mu office okatahe koti mbaweta bwa niyo kumanya niyo no mayo tawo mu office niyo na murora pate yetu no mobilization ni nukuzinge mukono yesati ukasanga abantu guidance boda guidance ya were valid but now bwenje no last one on the same mango bwira manje tubukashira you will come members betu yitwe pate yetu mumagira ngo manya yasobora ibintu kurungi twine national chairman twine abantu bali level ya number ya Canada 6 of them Kampala is a region Central is a region Northern Eastern Karamoja na hanu Western ka yitwe tutakashira kubuza owalemero no watalemero key performance indicators z'umuntu wa chairman wa pate niza kugira ngo gwakozeri number 2 omulitu hanu Boaz ni mangu no kunda movement tolu you are not a member he's not a member he's not a member naenda kwa vice chairman tell member tell member movement you do why na member a member of a party who contributes 0 shilling in a year is not a member pate semiri kwa nziha pateji sende nziho mu government constitution ya gambashi constitution ya yangu shashule na barakushashura ya pate constitution ya pate negira ngo ba members bari soroza sende zabo is it affected no ogun member ni manyangu omukaruru na yaba vice chairman ubaraja ku mobilizing aba boda bodo mu rakazo ne has secretary na jayi has t-shirts azigaba na jayi hayen kofira taziguzire tukusasura membership card atulisa abantu mbasasura siringira 10 so pate yetu esente nuko baho kwayo ni president Museveni na government kubebe bihamo mukono bitupap members amba sustaining where are the members bwenje ko Junior zingizo ngaru key performance indicator kuka hire bintu kwena ngutu chairman wa movement okozirege no murebera ariki niyanda tokuza ku ekangarike mwe byawe ati it's a matter of questions ati kukumbuza chimwe you must have the capacity to answer ejo essence ya debate because we have multiple numbers muri China bweje ejo essence ya debate aba China bine kigambo cyabavuga ngo voting wo show ni thing ikikumanyisa ngo gamba mpore nanye kunda kora mere gamba na ncheze ngame ko mpore nani yangu atuzima so nani nkushaba mu milioni nkora mu wagambo ncheze ngambe ni ugambe koka when you nani anichereza ngo gambe yes ko kugamba kandi atubura kurikizana kimwe bena yantandikireho no kugira ngo acho regional office yambara ndakugamba ikizimbe cyo no kurembekere konko wishemwe kandi wahumwere mukama mutwere cyumuro kirungi geno erto mwene yahenji
batubwanya mabija tuhatanga kujipangisa ero costinga office ibiri ya Mbara municipality na Mbara district NRM offices so kukuja ngo harimo office ya national vice chairman njanti nimbasa no kusimba hwanyona niyo twaragaho je nonyore kentebe kujote nashtamaha omuntu wambara harubuzubu ntwara kumurondera nyenda kugambira umwami Bowazi n'abampurikize ngo omuri western region yona NRM yombekere enju ibire zikujya ngo nenju za NRM that is Kakumero na Buhwejo ako ntambuye na ikabaro office yona ndikuwenda kumanya ebizu bite nibiye no mbasi cyo kutwakwasa kubikora tukubasa kugira ngo oyebembera abantu emyaka ikumeho tukabetaga kujoro chiko kumanya bikubafa because nyenda kugambira umwana waja ngo nyontahire mwarabasho ngo movement tahira mutugeza almost and it's fine kugambira cyo yebuza natwazo mpate card I might be nimbasa kuba nafutangiye NRM John one at a time chairman wa NRM University 2000 nkumi even kandi chairman wa NRM University 2000 tekumanya by then aho abirori umwami John kunka that is not the discussion for the day nanyenda kuoreka kujangu John akatanje kushoma primary pia byatanje kushoma tengu chimanya kunka kandi chairman wa NRM 25 that was the national level 25 years ago John akata kushoma ngani chairman wa NRM on primary gumza so nanyenda kwa ngo takabanya mwisha juba ukaenda kumanya matogo niyo kaba chairman wa Pate Takabero NRM was formed in 2005 niyo kaba chairman wa NRM that was not existing by then no because you cannot be a leader you cannot want to be a leader who is trading on lies we formed this party in 2005 you were already a chairman of it in 2000 before it was created which kind of business is this just listen to me yes I am listening but NRM party tukajiregisteringe 2025 you were in 2000 okari chairman wa kintu umwami John ko kuvuza urikabagarka ara ubwenge ko kuvuza urikabagarka these are facts they are written nkandi chairman wa NRM Mkono University 2000 nijana ba vice chairman wa NRM in 2007 Makere when I was doing my masters in journalism NRM was what as a party in 2000 before it emerged into a party I was the county chairman during the referendum kuko tunanienda kuzanya kutumambira amabweri izoba ebibuze bwambuza mbigarike umwami azomara magwina tutagira hamaramu because we want to understand okori chairman wachi NRM as what okatora nwabaye 2000 okatora naba student leaders it is on record that God you see you to Sanja na Mbole NRM University nani nje kinabiya zo mu records nabinashomera ndabona bacimanya then ndigaraka cyo abonye nyesimbera cya kabiri tushangira ngo ebizwe bingi leta obutagira nkungana ningo butagira meetings itweta regional conferences za NRM tushanga ebizwe byaguma nibi take an example of which is a president akaraganisa kasente ba chairman ba NRM mtwara miliyoni 2 yabaraganisa na pick up oda bakabe ebintu bikabira kikuratirwa kunka abantu batanu bebuza ngo nshana ngo ogota atwebembire tatweta tukabuze buzo nkebi then chikushemba yo mwami Bowazi ahabwenki nyesimbire akaruka njaka nkaterwa akaruka njaka nkaterwa okutera akaruraha tuwa western Uganda wanga it is the entire country ati nyonyebuza bwonjo isimwe mu western region abonchirija kurunda kapuchoro karamoja akaruru ninga nja kurunda guru akaruru ninga nyo omuntu wa western abonchiri intero wa karamoja ninga abonchiri intero omuntu wa guru ebara mnongo maybe you will ask that question abokwana bageta national resistance movement turi program okubiri hano ahatayari west irakariyetu kandi twaza kumara mukache nza kubantu garuka tuongereho twine na Miria nawe naza kuhereza ekishani cye anshongezi
Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9.9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Otaferwa aha Tayari West. Then kweza kuteka ho baja ngo ati ngo this is a commercial area, a commercial street, area na garage street, area okashanga ngoku manya hardware side haziriyo musayide emwe. Ati echo omuntu okuza kombeka nana amecha kuza kombeka ho bitari kombe chereryo twine mu category hari nabakingo twana tuche tubakwihamu ekiwayita ngo okukore enda yonka konka hine nabo abari kuhinga bakusharura umwani oshangano bakwata sente ziri hagati ya $500,000 igana na $200,000 ntunga mo tukine myanya ehurire tukine vast lands tukine myanya vacant abantu nyoni nkabe inviting abantu ngo bije bongere kombeka akube agent center wana reba kuriga kuza Kongo okuriga kuza Rwanda okuriga kuza Tanzania yife kurabera mera mahires no reba ngo ni center connectinga ne connectinga mahanga 3 so ntibase ngo na egitahuni omuntu yije ari too strategic najikora business yamani akaba ni center iri kufeedinga ahantu amani munonga. Naye muzeyi Kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga wenywera Sauda Aloe Vera Drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli Black Seed n'ekigaji. Twina Sauda Pineapple Drink akolebwa mu nnanasi ezaffe eza wano. Twina ne Utamo Miracle Sauda Drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda Drink kenenura omubiri. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. West irakaritu twagaraka twakwakira on program okubiri ntantubuza ngo ebintu birebita so buri muntu atuhereza perspective ye ngo ibintu okwakubireba omushugana sa program ndi Boaz to message kandi hati pano yanjye yijura abo kuba na council utabategerize nawe yatugitaho mbe no kutandikira aharinye ni Miria ahabwe ogwenedi kansara ahabwa Kamukuzu ward division ya Kamukuzu mu Rwambarara kandi uri kumukurataho n'umwami Ndiacha Nicholas ni lawyer kana ndentebe yo bunyishengero ya Shema ubushenyishaga municipality zikaba nyingi aho atatwato mtu no manya muntu wa mwihari milioni nkagaza buri kwezi hawoja munda kwisimba atu watenje kuhakanisa wenje Lauben aliaha kandi mukuru tunawe journal maybe Nicholas abantu baterena muso since you have just joined
kunkorakorana muri Western Uganda, my colleagues kusinga na Uganda walidogani ya right na are smart mnonga jwire yero nungi all of them and the lady council ni basima bukongeraho itafari mukombe kihanga yitu ni bari mnonga aba ishaka bushenye barije barije abantu banyakabrizi na Central Division no muri ishaka barije mazimana ya timu ya Kireke na Woro tibine shonga mno ni timu ya Kireke na Woro yes so aho hariho hareta unikire yo kwita municipality yes ni ejo Bushenyi Shaka municipality was combined hata niyo municipality yito nunje ya Bushenyi Shaka municipality nyona joint twin issues za twata trading center ekahinduka mu municipality well I think Shaka na Bushenyi are one of the oldest towns even since independence 1962 zitura hoti tizahati na ubote ninjana no maka kundeje Bushenyi tumukujijuka so it is one of the oldest kind in the municipality, well deserved. Twinaba eka ya Crescent Hotel, eka ya Crescent Hotel ne bashangwa ka mukuzini hotel nungi ne obuhereza bwona umuntu atungo mu hotel eyo murembe icyo kureberaho bine breakfast bine chamushana bine cyashiro bine umwanya wo kwemereza mu motoka bine imyanya yo gukoramo obyinyi graduation party umukoro gwona bine uburaro burungi bine ubuyonjo bine internet bine byo kwirinda mbene wahikambarira utakwenda kutegana kuza kurara aha naha kutegana noza kuza ekaya Crescent Hotel mbo bakureberera program y'iteji iyi ukubiri so ndubasima ba ekaya miri yes prince abayinaremu hina yibashize roadmap yawe out buri muri mugona gwinecuro gwine responsible officer ogurate bo mukora in terms of preparation inaremu you give it to them imwenga ANT mwahise we bare munongo mutebe kanisa road maps za ANT actually come 1 week time niziza kuba ziri out echo kiri confirmed kandi candidates bo kwesimba bo babire already actually mugenzi wanje kiyanagamba ekinaningeza ho kumanyisa no kugira ngo abantu over 1000 twabarebire baresere bipapura byabo batwerekere ngo nibenda kwesimba so echo kitushemize munonga cyatwereka ngo abantu batwinema amasiko no bamwe barabe no bajya ngo ngo amasiko tutugabine mabo kuba tukubareba tutukujya kikonka nitusima kugira ngo abarukwija ne baba bari bahamiri batakuba sheken nitubasa kuba tutine abantu bingi konka butwine toruko mwihaho so abantu bitu bari ready road maps are almost out in 1 week time so twetegwire aba NRM kubarabe bari mu kintu cyabo bariko nitwe turimo nitutambuze cyita actually tutushitamire abantu twatandikire kutambura nyoboka wakagamba natambwire nka division yanje yona ndi kugiheza so bari yaba barimo nibakore kintu cyabo nitwe nituza kuba ntukore kintu citu offices zitu zigwire abakuba mbenda kugira ngo bahikeho bagire obuherezo bubatunga ningo umuntu ori interested ari kwenda kwesimba mu ANT tubantu kwakira mbwenu mwije abo kubani manyanga abantu bingi bariyo nibenda change that they can trust kandi anti ready kubakira abo kubane kitipina cyo businje kandi niteka teka ngo buri umuntu wena nayitago businje abo kubana nabatahi bito bagira mu kishaka bakaba mbajya ngo bisha kurwanira businje mbwenu kandi abantu bingi nibajya ngo ngukonka kandi omwebembezi wanya yino businje bwingi ngo nimwe nimutwaza ko mwebembezi so turi abantu abantu bakubasa ku trusting ambwe nabariyo ko bari interested nibenda kwesimba bije nitubakira nitubagita hanambezi twine road map yanaremu ne n'ibindi bijugurati yes chorus voices zukugira ngo President Museveni ayesimbe atakanisiwe omunda abakwende okwemera NRM ahacharo akwenda kubakya manelisi wano process yatamikiri ekigombe kiri ombwembezi maybe kino ho esente ikintu membership ero kumanywa cyaba cyetegwire kusinga mu opposition emigisha yanyu mu opposition nka NT nebera hi kwija kubarabo emigisha yitu ekitukumanya how will you upstage them yes echo kubanza tutambwire twamobilizinga tutambura village to village district to district tutambwire twamobilizinga ekiri kumara
abantu batwetegereza nomanyi twe tukunda violence so tubentu tutambura abantu batakukimanya ngo tutambura no kutambura ahabo kugira ngo itwe nko kuna bagambira turi ekibina cyo businge so tubentu za hantu baba batwikirize of course tubentu banza twashabursa so tukizayo abantu tubaganirira tubereke bigendererwa bitu abantu babikunda so tuyina amasiko go kugira ngo abantu bona abo twahikira habo kuba ko wabiruhika abantu reba ngo ibintu busasi nibenda change konka batakamanyire ekinte ecyo kurasaho konka hati bina amasiko ne bamanya ngo hariho mwebembeze kandi mwebembeze murungi obu bakubasa trustinga ni hangari yabo. Nicholas omukono yo Western Uganda omyanya mingi omuzano gwakaruru no guhera primaries watunge bendera utajibire chances zo mu ntebe yo kwenda zazigahirwa road map ishobiri road map eji ni bintu byugikunzireho ni bintu bitagikunzireho nko umuntu uri kwenda kwesimba bari munongo mutebe kansa program wagamba je kigambo cyurundi ngo watunge bendera utajibire I think that should be underlined tukiteho no mustari kandi nshabangu tuhanga twebembera abantu twena abarwangisiriza bukunda rwangisiriza zo mukaruru karungi kihorere nka constitution yito kwe kugamba akaruru kabeka kariya akamazima no bwinganiza kandi ninyoti tinkurebe kizobe kine road map yitu nindebane kwatanisa genete bajo mugoro nakarura ka general ako kwijo muko kubanza so nindebana hata abantu bakejumbire muje munonga kutandika n'ubuciko bwa hansi kandi ni intero maranga ngo twena abanya-Uganda na munonga aba NRM abayihandikise tumanya ngo NRM na masfate ine abantu binje munonga mwejumbiro mukaruru kutandikira RC abantu binje nibije bar complaininga na RC zita kubona zikwata munonga abantu none arabura umuntu wena akakuba naza kugira hiyaza mu office bakushabe barayaje amano wawe gweno bano kubwire wanonda ku exercisinga constitutional right ninga ubukama uburi ubugabe ningo ubugabe uburyo mu umusemateka yitu ninga constitution ya Uganda ya 1995 nubo wire ku kwejumbiro mukaruraka mukaronda bebembezi banyu abaronja mukunda barabene babakwata utakashikire na MP nkanya hakinyizireho oshimye kubanza. Okay. And esente zo kuyandikisa miliyoni 3 antebe ya MP esente zo shangere ziri fair tuburi omwengu nabasa kushashura miliyoni 3 zo kwesimba konka amujungu nagira ngo hatura haro plan B imbwe nimpamya sente no ziri nyingi ho tubasa kugira ngo twekore mu murumo ate nkanye nanyenyo batahiba namwe ninyoti nyine sente nyingi konka bahagize banje baroho bajishonda no kujishonda abahagize bari kwesimba habwa MP kutwamanyire ngo ni nyingi narabana batandika kwikora mu murumo bati mu ryakira mu rushenyisha ka municipality baroho bashonda shondo mutware 15 mutwara 2 mpaka tukize miliyoni 3 so naceje takitina konka ningero gondo murundi ndiza ko ntabure kibina cyituruko hansi kugira ngo babase korango twashonda shonda izo sente kandi cyabaje munonga. And echi entebe ya MP ne mumu ziresera abantu bingi no mu Rwanda cyuzo mu parliament what do you want to change wachene cyubuzo cyurunje mutebe kansa program icyo akubenje twaro mu parliament wareba kawayira ka nshanjo na munana umusemateka yitu ninge cyandiko cyite cyukuri cy'amateka nchigamba memba wa parliament mugashogwe no kujekera abantu mu ishengero kandi mu kujekera kuzo mu ishengero no kugenda mukakorebera gira ati nyonkanye nishomesa amateka a Uganda Christian University ninga University nkore ya Mukono na Kampala campus umukushomesa amateka kwanje nyegeremo kugira ngo amateka gashime kubana gakorera abantu bitu tushemeye kuba turiyo mu amateka kuyo gashime kwagara habwa abantu ngweno mbintu mwe ebindesero mukuzo mukaruru no kugira ngo tubase korora abantu bita amateka marungi. Nicholas NRM yabindi MPs bakuhingura magana 3 that is more than 70%. Abona bakuhinguza legislative agenda ya NRM akwinshuro wana kuza yo NRM kitakozwe
kurabira mu parliament niki nibo bari mnongo mutebekanso wa program Britam neija na policy zayo inari mu government nayo Britam neija na manifesto tegumeriemo ninjara ho mwabe no muhurana bagamba state progress ningo kuiha abantu mugoro ka hati nicyo kitoro so government neija na policies insi ya Britam buri myaka etano ko kwate kisanja mwachereza government eshitama nibekozere manifesto kijihereza abantu bagiterera karuru atebe niyo biyakora namwe nka hati president Museveni naye bembeza munonge kintu cyo kurwanisa ubwo umaka gitu nk'abantu so nimpamya nanye umuco absolutely korangu twabasa kurwanisa ubwo umurushenyisha ka municipality tukareta amashanyarazi tukareta imbazo mu marwariro tukarangwa iminyeto yafu n'imirimo nibyo bintu bituresero mu politics nk'itwe timu yacu John atwemereye tutanga NRM mu kwitegura ukuronda bakwasi bendera na bembezi b'ikigombe number 1 register law yahuye register law era cyo mu ndiana agenda ya NRM kandi ni manyango abantu abamwe bakagira kwetombuita akarura kahoyire opitaterwa ha register this time round register ine bera sotinga mtekereza ngo ubundi maybe na independence abamwe nubaso kuchendera uko bansanga aro final commitment register ne korese yeah of course register to kwata sente za pate over 30 billion to come up with the register kandi utakwenda kujikozesa commitment ile kwa msiki na ilikuwa national chairman commitment national chairman kandi nuona chairman wa seki kandi seki niyo second topmost organ of the party konka niyo topmost have day to day other than the secretariat because secretariat ni kora tarakora register ijekeri nchomia national chairman nasha ya mhero akaye nchomia seki national chairman spokesperson wa seki na deliveringa message ya seki had the seki tena spokesperson wa seki kana ujira ngo yakali decision ya seki Central Executive Committee of the NRM. Now, hati halo hensonga nyingi movement umu. Number 1, movement nemu hapati izi because bora na chairman wa NRM wa Gombora na uni delegate. Aba na babiri. Omugombora enkumi ibiri ezitwini. Abo delegates enkumi tokashara abana otakagira hano. Which business is that? No country does that. So, anata ndingini kugambira kandi waje information. Nigamba, impa information. Yes, just briefly. Hati noreva abanya-Uganda twena twabentu zo mu parliament. Bulu. Konka abo kushanga ngo tukahikamu. Turonda abakutujwe cyo mu parliament. So similarly ngeza ku information mwana wanje kugira twena bantu ba NRM tukahika as we cannot fit omunambo so ncho turonda batweta ba representatives bitu eki NRM structure nekora so wanja twine delegates conference imata kwetegereza toje kan chija kukugumera kwenye tegereza because my issue is report ya area numbers you cannot have a delegates conference of 20,000 people. That is, it's not even a rally. No, tena na rally. Rally tukatu ine rally hano president ya hano Muizi in Rwampara. It didn't have even more than 10,000 people. So you can no muten search. Okay, na ambole enkumi ibiri na mukaga nkandiyo. Enkumi ibiri netano ndeho. Enkumi ibiri 10 okwezi kwa 8 tukatu na ambole. Ndi chairman wa NRM wa youth. Omukaruru ka chobuguzi na Dan Chumosho. 2015 ntutaracha nanko mu office nkandi nanka amama babazi ndumubinga ntuleta na appointed staff secretary general na deputy wa national treasurer na deputy. I was there. Tell me national delegates conference kagamba secretary general nemuka ne chandiko agira ati zino proposals abakubita constitution izo nuko kugira at proposals zino zirabirwemu search ya sharinga nazo na nek a proposal number 1 ngo oye 7 ju finished we
We have never, no single member of the delegates conference has ever raised any issue during the delegates conference. Not one. It cannot happen. Abantu nubaba bachi noma oragira harare ya president nubaba bachinjire na bwananka bari bachi tete ya president nebera hari ene mama ene mu speaker vice president tete ya nebera nambore nyine so ubira manje mtaka nyuma ibi ngugamba tukusemeza yes so kuba tubantu enda a good delegates conference we must restructure it at least not more than 2000 people. Nukwe tugire ngo district buri district leta abantu 12 batano ba structure musanzu ba buchiko ba chairpersons 12 district 16 kubongera mu municipalities we have around 183 of them. So no, you can have a manageable number. That's number one. Number two, omu process itulumwen on Tuesday tujja kuteza Karuru aka LOC1 flag bearer na chairman wa movement. Nominations ka closinga kandi hati nominations za closinga hati wali mu campaign. But do you know abantu abanda bakabata kumbanya na process ya nomination. Hokuba nomination okata kuya form. Okanojo wa sub county registrar wa NRM ina katabu. Akuandika position yokwenda otahe namba yo yesimu oseininga, and that is the nomination. In some areas now like Rwampara here. What do you know what has happened? Abantu abakwendo bwa chairman abe neiza asanga ogu amanya ngugu naja kumtalabana sanga hagombora agambira wa registrar togu muhimu. Hat by today abantu baliono bahaka amagombora nabasanga mabaraga bugatalu. Hato muntu na wena amangu ni candidate akaregisteringa kara kwa registration ni free tubakwa form to kutunga copy akatabu nikagine registrar wenda ribu hato robe na tena tinyowe at search ekiruncha search aba ogwa kwenda kwesimba search no bukubo tarabero mu structure you still can qualify konke bya district only 2 leagues entrepreneurs na workers nzo zitala lower levels aba entrepreneur na workers nebatera ikiro cha district nibe kunganira aho of course aloho emitendera guidelines zoroho. For instance workers basemiri kuba mbargo union zabo. Entrepreneurs you must be registered by any business chapter in your area abo nibe kunganira hoko baba tubene leagues za hands. Now for me omukuja omukaruru ka primary ekizibwe cha amane kinsangire kandi kindahani ngambira abanywana banje bakwesimba nora nyondo wa movement watakwesimba nyondo movement watakwesimba na nyondo wa Museveni ngoraye now twine politics zo kujumangana numujahamata kandi nywena numugira ngo muri mpatengo konka kubororo umuntu na an internal election should not fetch all that anger person to person. Region is no yes njye kwenda kwenda nacho especially okuwanyikazo hanu Kashari Rwampara Isinjiro nangwa na bushenyi tibiriyo muno Rwemiyaga now na bushenyi na hasoko bari issues but for them issues zabo na hano mubarara hano hata na issues barigira issues hano mubarara halwa Karuru Kameya hati umuntu arigire bushenyi is part of Mbarara because Mbarara is a regional city. Umuntu arigire aba MP iza kwesimba hano which is okay. Hagati yemboneta. No, all in honorable embotekamo. Nyati ngo mhajara. Ko nyati mhajara abantu mu primary. Ni honorable embotekamo. Ibara taru yarire sere. He didn't name himself. Kandi na hano twina mabaraga abantu bakuru bekitinisa muno umuringole hano baka kwisi rwabo kwisi kicerene akafame his soul rest in peace. They don't mean ngo abantu abo bakana basenya miswe hakalo intent kubokora tereza history hakalo hensonga abacho babenu babaruka instead yo kugamba habwacho rukamba hona rebwembwa habwacho utakwenda kumutera nbasimba mujoma ngunjijo no nguyaraba embwa yaraba numuntu eni bararibi konka numuntu daga tuje turukwendera program bwenge wahora concern za John ahapate iyo rukwenda kwebera ha level ya region yatakuta muna 10 speak to them tuhendere umudakikemo those concerns chumwa wente ni simbera ntebeji nabwo John ari na raising ahoko yanja ngo yasieme none eshatu nazo mu delegate conference konte ni no kwikiza ntakubanganisa ngo ne bareba ne mweta ebehandisho delegate conference
kuyatarabase kubuza ikibuze cyari mu delegates conference no tubuzaga where do you get that out umamjona nyana ngo nani ngamba umuntu yana afita mu HTN sa nani ni wani yana una no tubuliza kana kono ugamba wa mijoni mpona wankurikiza it's just respect bakungamba wantam komukana denti achowereka ngo disrespect and so nani yana kwereka ngo chimwe abwakenye simu muntu beji no kwenda kuyaho enshongezo ninga kwenda kwa branshongezo ezitukora ngo nizenda kutuyihamuramwa mpurire cyo kubanza kugira ngo aho eje nambe nyinji I agree amazima garungu tutahira tugera delegates conference omunambore shano mwakukwire abwe nshonga ya covid taragize delegates conference icyo wota kukimanyo mu John kanti nyene ngo kimayi from today delegates conference mu NRM party zitahire zero nangwa hine nenyuma ho yanje atubishi 2000 at NRM keringa nanyenda kumbuza ashaka ntebembera kwa batari kebetera NRM tukataka jiro parties but the party was the system of leadership of NRM was there no chimanyi kunka ndikugira kamo chibuye kigamba ngo ahabwenchi nichonya ngo we need regional conferences kureducing namba ya nambore ebuze twakubene tutwara nambore hatoshaka tukora mu regional conferences za NRM ekitaire tutakora itaba ryo mpati umbride then now ekushembe of course no kwisya ba member ba NRM nguturiyo mu karuru ka primaries nimbeshengereza abanywana banje kukira munonga bari hantebe yo kubanza ngo mwejumbe mukunda abebembezi utakare ndo mwebembezi kugira ngo nyine nawo buzaye ninga numutahe wananka ninga mpira ka sente apana rondo mwebembezi kuje byo kumureba mu kugira ngo nakutwora ahoko eshonga ya ka sente na no buzaye sirepate yetu yacumbagere ndukwendera ninge cha muheru timu akora mpaka zindara kandi twaheza nda kumanyisa abaturikize ngo ndiyo mu muri yabo besimbira mu karuka national vice chairman aba western region ntambuye district za NRM za western region zona kandi yo ninyoreka wike kujana inzo mu northern Uganda bakakarura kanura ningambira John ntumwe bizumwa byendo kureba unyonko muntu wa western region tikabinterwa waguru kunkati nchiforcing akuzo mu ruguru kuza kuronda yakarura mukama witagume nimwe ayina kuma nagamba kubi munsasire kandi nagamba je ekitensa kizo warhanga miri yatenere for NT no haka kwisi baba president aba president mugisha muntu arimo nagaruka kandi reka mbashabe ngutuye na tumuhereza karuru ahabu kuba no mwebembezi ori kubasa kandi nanyowe ahabwa kamukuzi ward nimbashaba ngo mumpereza karuru abo kuba nimanya ngo ndi mwebembezi murungi ori kumanya ekinte cya rukwenda kandi nabo abakuba bari interested omukwesimba NT abo kuba nitwe kibina ecyakubasa kuteka ingova kandi abantu bakagira obusinge mbone nimbashaba ngo bije batjoininge besimbe bari kuhurira ngo politics and dream yeye ninga shina basa kugira iki yahindura nawe ayije ayisimbe kandi ekikwerera kayo mnonga ninyenda kuramusya abantu ba Upper Room Church kamukuzi nabasima nimanya ngo barohono bareba kandi nabahagizi banje abo mukamukuzi wodi mwe bare munonga reka turinde shaha tutakahwa mani tutakagira obwoba rahanga yabara hamwe nitwe anytime nituza kumaraho kandi ANT is the only change you can trust mwe bare munonga. Okay, Alex kumusizo wa Kabura naenda yuko MP ya John ilizoba ngo kiri umuri burinshonga yagamba na munonga procedures za ukwandika bakwenda bwembezi mwa NRM ahacha wale Alex bumusereza kandi ni nsima Jonab atochi webare ni watureba wagira ngo akari Jim Taylor wayizirengu all leaders are decision makers mwaze ngo bembezi bona nabambachwamu omu democracy and harumburuzi nakegegwa ndemamwe Sara nakundira kimwe John nebiteso byumburuzi twakwereze namusi Nicholas yes mando bari abantu abesimbira ntebe za MP muri so much worried and concerned processes zikubanza kwamya ngo umuntu weno raze kutunga intebe gwembezi ari aside yawe are you as concerned well we were member was eventually abubatizi bakaru yes for sure politics is a matter of numbers so
the more people you have on your side, definitely the better. Konka ikinkwenda kumanyisa abanya-Uganda namwe n'abanyabushenyi bo n'abaturire bushenyi shaka municipality no kugira ngo akaruru tushenye ku bantu kaza mukafera. It shouldn't be a do or die. Uganda yitu ryakaniza gumaho tukagishangaho zagaruka tugire tugisegeho echamani no kurebuka ngo ni twateka hitafari yitu nk'abanya-Uganda na kacero hanga karajarata akarata basena mwenye ndakushasha n'abantu ba Praria group aba the Sudir family abaferwa umwana wabo ninga baferirwa umwana wabo mu accident no kumanyisa abantu bitu ngo tureke guma tuvugise cyamama tantuvuga amamotoka tuje tureke kunywa tukavuga amamotoka. Uganda yitu ryahakanije guma nyenda kutera umaranga abantu bitu babushenyi ishaka municipality itwenkati mu ndiyacara turuntu baretera umaranga gwentunguka kandi no bwebembezi burungi omwishengero mwebare munonga kutkunda timu ndiyakira. Nicolas, next time nje kujako kare ubundi tungubire bukumara kuganira mazima mwebare munonga you need to consider chikemwe tuhendere program mwebare munonga basindika messages mwebare indeed abatali satisfied no mulingo gumuhirwemu omukatabu ka register wako haloho procedure no handishara o returning officer na registrar wa district hesa ukobebe ebeberumu abandi bakabahindura positions abandi babehamu completely. Those are dubious things ebitsebiri kwiho mu pate yetu akaruru muketabemu Tuesday akaruru katerwa bona akaruru ka cyakabiri ni universal adult suffrage akachairman wa NRM kandi hamwe na ka chairman LC1 so mugendo mbyaro byanyu mutera akaruru ubu turarga hari yako 2012 tutera akabemeruka kandi abantu bajya kuba ba flag bearers LC2 especially no chairman NRM no bukiko bwabo. And for me as very key structures party is abantu basemirire kutaho umutima gwabo and going forward is semirire kuba publicized ekikumara other than karuru ka MP karuru ka chairman C5 structures zine bintu binje kusisana lezukatereza msibe kurungi kandi ubunkuruga hano ninja nyono mani nkundo mpira ninja global high school tuinaho mpira hagati y'aba makanaka aba garage hari ibiri na aba taxi operators bambarara city and we are expecting our guest of honor ndugu Sezi Murari to reach there in time so abakundoro mpira mu mbarara muno abakunde byemezano muje mutufyo wabare tunawe John okuruga busongora okutaira wabare Wengela Ubeni okuruga kazo okutaira wabare omukuru Nicolas tuyakira ndiyakira okuruga ishaka bushenyi municipality okutaira kandi roya lecturer that ndukusima nabwenje ni lecturer right so muri abantu bamana mu tendeka bana bitu mu university konka oguno muntu turababuza bwenje hariyo opposition munongo mu university kandi hari abantu movement nkimo no utakakira manya opposition onganyire kutaho mu dakika yawe mwe abantu banu they are very good people abantu tubakujya kubahagarura abantu bitu bayiga let me tell you kabare tukatwine professor Augustus Nwagaba yajayo kwisimba wa MP yabagambira physical police yabagambira bamugira ngo ngo haizo muntu bamweta ngo aja akanaja aja nguchaho kari baterule so abantu bitu tubakwenda banu nubenda abantu baburikiro panado na goya akomba na harwiko ogunwo bakwenda obere munonga John no ubire bwa professor Mushemeza ari professor Mushemeza wa Bushenyi akagamba policies ba makaruru ari professor ka muntu akagamba policies ba makaruru so mwente nkwera nkwera ngo abira bakuturukiza ngo abashumete bakubakaruru obere munonga obere media obere Ekaya Hotel nsima ba Ekaya Hotel okuta bwenje ndenda kwebaza aba Ekaya Crescent Hotel okutureberera mu programu yakasheshekerizo bokubiri turagaraka turebane orwa mukagesa biteri kwija nabande Boaz wa Mongolia ntubendeza okusiba kurungi batachayinongi bwenje yaginywa Meria yaginywa Nicolas yacherwa John yacherwa konkacha yabernunje naterho ushara go for it antuze na hotel aruguru hari akamukuzi nza kubendeza okusiba kurungi mukamaina mane.
Okero. Kajambo. Akamulaga wana aba nyumba. Apaka ko noga bazeyo. Imugida kuligida neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe liri mu register. Kaka fenna tugenda kukebera tulabe nga tusobola okulonda. Mama. Ate bano abalizi baffe bano no tebakyali balenzi. Kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda era gye tuli tugenda tukebera amanya gaffe. Njagaza ekintu kino nange kanzira waka nkine mukyala wange tukebere enkala z'okulonda. Enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna walonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025. Tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa nti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggibwa mu nkalala z'abalonzi kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. Otaferwa aha Tayari West. Then kweza kuteka ho baja ngwati ngo this is a commercial area, a commercial street area na garage street area okashanga ngoku manya hardware side haziriyo side emwe ati echo omuntu okuza kombeka nana amecha kuza kombeka ho bitari kombe chererio twine mu category hari nabakingo twana tuche tubakwihamu ekiwayita ngo okukore enda yonka konka hine nabo abari kuhinga bakusharura umwani oshangana bakwata sente ziri hagati ya $500,000 igana na $200,000. Ntunga mu tukine myanya ehurire tukine vast lands tukine myanya vacant abantu nyoni nkabe inviting abantu ngo bije bongera kombeka akube agent center wana reba kuriga kuza Kongo okuriga kuza Rwanda okuriga kuza Tanzania yife kurabera mera mahires no reba ngo ni center connectinga ne connectinga mahanga 3 so ntibasa ngo egeta huni omuntu yije ari too strategic najikora business yamani akabane center iri kufeedinga ahantu amana munonga. It's happy time, Chobelo. Bathing time, Chobelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing cho 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 cho, Chobelo. Again cho 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 cho, Chobelo. Ono ye chogero waffe kafulumu kujjanja bendwadde ezensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace $809 zonka kandi Zuku decoder aha $809 zonka. Rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana, music, amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi. Yerebere Zuku Smart aha $12,200 zonka, Zuku Smart Plus aha $16,000, Zuku Classic aha $2,205, Zuku Premium $3,305 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Omuntu ati yakubuza nkonki wine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyanya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro umyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani nobwo chi ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shilingi 10 zonka rero we no hura wananuka wakanywa waka alcoholic
kombucha ehamibwe UNBS okushubura tera noti mushanju noti emwe nshanju nishatu anani ishatu chenda nemwe ninga noti mushanju munani ishatu 10 ashatu na munana 16 otaguza marwa umuntu wena atakayikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa